أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga wataami, dir kami imanto di imam makinag saging kay programa tano umanten isnin bituan tano sa inang kumasa pandapat si mapita. Balasan tanu Allah sa madakalabala sa ditan di kapamakinag-saging kaya bandingan tanu sa balun tanu Allah ang mga tao di inan di pamakinag ng sukatero sarta papugnutan yan sumapiyon. Nagumabaloy tanu di iran di pamakinag ng mangandauan sa kuwagamatan ng Islam kaginan kakapadal tanu ko turuan wallah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ay di imetero mga tao sa naraka sa'ir na tigiran ubat tanu bumya kapamakinag siku katatagutan no siku dunia nagumya kapaganad tanu mya kang gadagda tanu kaadit tanu mapadal sakin kaya naraka sa'ir. Mga luksami, mga pagaremi ay naditan di pamagusin sa gen kaya oras tayo manto na suka pagkataling matano sa alongan na mawri na gusto piya makalaklak ama panggulolaw na ayaw tuwa mawri may panutultan na so mga tao na piyang diran siya kung mga nabiya mapangdiran siya kukad ng tanong Rabbul Alamin sa makapangukom din sa Allah sabab ko kiyati aging kutamasa kapatapuluragun akatitindig ng mga tao na minisampay sa mga atingiran sa mga ligiran, mga bakairan. Na tanto sila na kergnan, na so kergnikiran, na tigiran na anta unun matuun tanwa mapamangnin yan sa kadnan tanwa makapangukom din. Na sumiyong siran si iku Nabiyullah Adam, so Nabiyullah Nuh, so Nabiyullah Ibrahim, so Musa, so Isa, ay muri-puri kesungan dira na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagiya ko makasunsirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyong ko to may panutulutan wa sumiyod so Rasulullah sa iku kababaan wa Rasulullah na inisuguun wala aporoon ka din so ulong ka nagukapamang ni kaan matarimana payang ninyan amita na so kukuman yan nagyutupan kamita na so kapangukum Allah saging ka na nakapangukum Allah mga ripno Allah na kukuman yan so langwan taman kukum niyan so langwan asay langwan taman siku masa kapangukum yan na pakapukuman yan so datu agusun datuan yan kukum niyan so datu agusun datuan yan kakagi asudatu natungan na yung malaisangan misasanggulay sa ligyan sundatuan yan na guti mala isumariun wallah sa alungan na mawri. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alayh. Pala kanud na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papagipat na pala kanud sumarian ko papagipat niyo na sudatu na papagipat niyan sundatuan yan na sumariun sa alungan na mawri so datuan yan isa panakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin na mamin na abdin yastara'ihi Allahu ra'iya
yamutu yawma yamut wa huwa gasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Da tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oripan piyaki ipatun Allah so pagpagipat niyan. Amay kamatay, kapantagan kapatay, na malalim yan so pagpagipat niyan inunta na haram nun wallah so kasurgaan. Ayadan asambi ukyada to yan sa kinindarin niyan si ko mga pagtaw niyan na so kasurgaan. May kaysa su Abu Dar radiyallahu anhu na papangninyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukadatu na ayani wasiyatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigan ya Abu Dar innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Rawahu Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigay na ay Abu Dar na matanas ka na malubay ka na gumata na sukadato na amana sariganan na gumata na sukadato sa alongan na mawri na kambuko nagukasendit mipbuko tao sukadato yan nagumipsendit yan sukadato yan. Inunta bu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tao amyakwan yan sukadato siya kabnar miyakwan yan sukadato sa linang miyakwan yan sukadato sa danyan pangarasin naguinit tunay niyan so sangan yan ang mababaloy sangan yan siya ko kapapaging nagito atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makapsindit sa alongan na mawri aging kutua may naguntaman may nabnar may nisikay upang makusudatu na mapikiran sa ay sumari ang sundatuan yan na di sumala apagapiaso kapagingat. So Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na agwa niya madatu na papakaguraok na inisi unwan to na ipakiguraok yan na tiga na والله لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لما لم يصلح لها الطريق يا عمر لما لم يصلح لها الطريق يا عمر دل الصالحين تجينا إبتشيك والله كجين كأكيدة أكن na uwad na tigina mariris aunta sa Iraq na ipagisirakan din wala ang utwa kariris yan. Inwakan daw piye so lalan aging kutaunta. Miya kawatatan a Iraq ka Madina agu Iraq na miniawida akalo Umar ibn al-Khattab ubaad na maririson aunta ka minitaman ako atigu Umar kay sumarirakan wala sa alongan na mawri. Inwakan daw piye so lalan yan. So Umar ibn al-Khattab na sabab ko kawan yan sa alongan na mawri na diyo ni turug adi na ni kapagipatasi ko mga pagtaon niya. Ang taon nun ni dakiran makakan, ang taon nun ni dakiran makagabi. Miya kay sa ad na melay Umar kasi ko gagawi adin dadalakaw. Arang-arang apkile na solo. Na pianarusan niya naging kutadar pa apkile niyan sa solo. Na miyaw man niya naging kutua bai idadatulian so kudnian apapano niya na igawator sumangwata iyan na pungguro ka libat nila na talo ka to ang mga watayan na Peter Umar hay ba ina tunang ka idadatul ka na tiga na giin na idadatul ka na igagu ator kauman gumuraok sa mga hata kan napakadidi na kan na makapia ginawiran kaan matangkad sa at nagkakandiran na turugan siran. Naman siya na makanawa gumuraok siya na idatulang manatigubay. Ida awami din sa Umar ibn al-Khattab sa alongan na mawri. Na Peter Umar din yung dawaan sa Umar ka din kanon niyang katawan. Na aya Peter agyan kutabay na tigyan na ino kami dadato Umar adi kami niyang biskatawan na may kang gagaan maling sa Umar
na piyo ko niyan suwata yan na salim na piyani mo ira naging kot na mga panganangkan na ay kaya giraw isalim mahay ama na sa kani pakautuang kasan na tigo umara sa kandin kading kakuto so atas tanggungan na kansalungan na mawri na taman sa may kumasiran sa giyang kuto walay aking kuto bai na sudin sa umar imyanin daan sa giyang kuta panganangkan nakagaya kumaluto yan napiaka kanya na giyang kuta mga wata nakagaya kumusog siran na turog siran na luminino sa umar sa tiga na ibat si ikwala ka ayad na kigur o kagiyang kaya mga wata na sabab sa kaor na siyungan niya naging utabay sa tiga na mapita na sungkano si ko umar kaangkano kasanggay sa budget singgay na umar sa budget aging utabay ka ayad bisap kigur o kagiyang utamang wata na sobras sabab sa iko kapkuriran na pira-pira mga pagtaw di pa kakaniman to pera-pera mga pagtawaramig turog na din makakan. Yuti kaya tiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makaparate aging kuto ataw at turog ang kabubuntiran natin yan aso siringan yan nakariyakan natin yan pagkaor. Upang ako suda to na maginuntulan na yuti yarakihan so kasurgaan. Ay pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na inna ahabban nasi ila Allah yawm al-qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nasi ila Allah wa ba'dahum minhu majlisan yawm al-qiyamati imamun jair. Rawahu Tirmidhi. Mata na tigu Rasulullah ay pagkabayabaan wallah kung mga manusia sa alungan na mawri nagu ay may karanira-nirun idarpa naso imam amauntol. So dato amauntol ini paginuntulan yan so pagtaw niyan nagu aya miya karata-rata ataw si ikwallah nagu aya miya kawata-watanon idarpa sa alungan na mawri naso imamun jair so dato at mangarasi dato ang mangarasi nagyanan miya kawata-watan idarpa nagu ipagkagwad wallah siya kung mga tawag yan kanadato mga rasi piyang rasi niyan inarabiyan so tamo ko mga tao nagyutoy sa bapaging kaya kadato na ay sambiyan na sudin so kasurgan mga kasurgan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutul sa sunan al-warda fi al-fitan lidai at tiga na idha kanat umaraukum khiyaruk إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. Igira atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga dato na air kanu mga pipiya na sa mga kawasar kanu na air kanu mga ginawa na so galabakyo na dinudip mo musawraan na sulewo lupa na yuti maper kanu di so sultian yan ay maanan yan na tumauyag-uyag kanu panda kanu pan may kubur wada kana umaraukum sirarakum na igira atigu Rasulullah sa mga dato na ayar kanu mga rarata idha kana umaraukum sirarakum ayar kanu mga rarata sa mga dato wa agniaukum bukhalaakum na sa mga kawasar kanu panayar kanu mga liligit wa umurukum ila nisaikum na sugal bakiyo na si inyo pakitatandingan si ko mga karuman niyo mga babayar kanu madakalaya masusupakyan kakaki balabor na riyan kaya kan duduay kaya makatatangan na sa mga bai akan nabanan kapaaro bai kakapaaro mama na ayatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatnul ardi khairul lakum min dahriya na sotian ulupa na tumurkan wa disuliko diyan temu abarkan bakanud miyama tayo disu uyag-uyag kanu pan amay ka sa mga dato iyo na air kanu mga rata sa mga kawasar kanu na mga pektor kanu na su
pakaaya pakatatandingan yung kugal bagyo na sa mga babayarkan. Isya na iyong makasusupa kaging katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaaya kalid papaar sa iku kapagintaw na sumabay. Nagyuti paganep sisikatad na tao sa alongan na mawri sa paganepan katan na sudato. Nandawad ng sudato, anton ikidawan yan. Anton na ikidawan yan sa kaya patayaw mo siya kayo ito. Anton na ikidawa iya, kidawan yan sa alongan na mawri sa daka pagiskwila umangwata yan kanyang kaga. Anton na ikidawan yan sa alongan na mawri sa daka hospital aging kutap kasakit kadilang kaga. Anton na ikidawan yan sa alongan na mawri sa barang-barang din dawa sa alongan na mawri na ginan ititiyakapan tanu sakit tanu mga dato sa sembag sa alongan na mawri kapag kumatano sa alongan na mawri na pasisakatan umani isa. Sa mga tao na pasisakatan siran langon. Ikadunan na sa mga tao na pasisakatan siran. Katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga naman kanat lahu madlamatun li akhihi min ardin aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao adna malalim yan kipagarin yan. Malalim yan si iku pagarin yan. Ang gulalan sa maratabat o di na nganinsan asay malalim yan si upagarin yan. Katawan ka adna malalim rakaw pagarin ka. Alupa malalim rakaw pagarin ka pad sa erdian si maratabat yan. Na palyatahalal min hulyom na pukasaan yan ni manto. Kabla ayakuna dinarun wala dirhamun. Una ang panuda ka adno dinar una da panatamo dirhamun. Ame ka gyuti mo lola apsiskatan sa mga tao na amay ka adna galbakyan na mapya na kuan sa giyang kutwa galbakyan na mapya so diyang ka umiyalalim yan si kapagarin yan. Wa ilam yakun lahu hasanatun na amay ka da miyapa sa di na mapya galbag akhada min sayyati sahibi nakakuan yan sa mga rata o may pagamalo pagarin yan fahumila alayhi na sa kanyan makapauturon sa kanyan ni pagakuha sa diyang kutulo sa miyalim yan na ginan sadin sa tao aad na miyalim yan kipagarin yan giyan kay adusa na dua susun dusa siin kami yan dusa si ikwallah nagusiin kami yan dusa kudatar ka manusia na margin na adusa na sudata siin kamian dusa kudatar ka manusia kaswalla na sudusang kau na pamangniyang kau na rin ka prelayan ka ape kalayan dusa ka miya panu ka panaging ka iya tagu dunia adusa na prelar kau to Allah na ami ka sudusa na siin kamian dusa kudatar ka manusia na taman sa dinyan ka irila na dir ka iprela o Allah dir ka kirila o Allah ginan miya kay sa asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutula buyurara Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' qala inna al muflisa min ummati ya'ti yawm al qiyamati bi salatin وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عنه عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan ni watigu Rasulullah may lapis sa tao so kaya wisuisan ay Peter mga sahaba na tige na ay may lapis kami na sudad na banyan dirham nagudad na banyan
matatangan may tubo. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mataan amo place kaya wiswisan kaya langanan si kumangumatakan na giyang ko ta umatakan na pagkataling sa alungan na mawri kitaling man yan ng supwasan yan kitaling man yan siya sambayang yan kitaling man yan sa zakat yan kitaling man yan sa kabatian sa Quran langwan taman amalaki kitaling man sa alungan na mawri wayati wakad sa tamahada na pakaw mamambuso pisintaan yan wakada fahada na pakaw mamambuso timpuan yan wakalamala hada na kiyan yan sutamo ko paganin wasafakada mahada na binuian siya kaya wadaraba hada na bintulian siya kaya fayutahada min hasanati na so mga pepe agal bagyan so sambiyang yan nakibigyan yan kaya supasan yan nakibigyan yan siya kaya so zakat yan nakibigyan yan roo so batian sa Quran nakibigyan sa kaya pinggulan sa marata wahada min hasanati fa in faniyat hasanatuna ami kamalangan sa mga pipi agal bagyan qabla ayukda ma'alayhi ko anang panuudan yan kapakabayad akhada min khatayahum na ayakaso yan nagkakuan yan sa mga karibatan o mga kiyambaydan yan may alalim yan faturihata alayhi na sa kanya ni makapoturun tumaturiha finnar o yan na sa kanyan napakasudin siya kung naraka. Sa kanyan ipakasudin siya kung naraka. Gina na tigura sulay tawa miyalapis. Agyan ko tuwa tao kagi ako makapragon o pa makapragon sa ilaw, kamais, lawan taman na pragunan na may ako mambuso mga tawa kiawit sa sako. Tigil na baydin kar kami na mialangalangan so peragunyan na isen buda pamula isen buda meragunyan kakaki siap sabab sa geng butakyapan katirun ageng butamaдаklataw naginan ni kulola sa alungan na mawri absisikatad na tao o ande manay makuan yan so kabnarian miya panutulo Anas ibn Malik radiyallahu anhu at tigil na kagi ako muuntun kami kaya padami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu dahika hatta badat thanaya faqala lahu Umar ma adhakaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi qala rajulani min ummati dathaya baina yaday rabb ila izza faqala ahaduhuma ya rabb خذ لي مدلمتي من أخي فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسنته شيء قال يا ربي فليحمل من أوزاري Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya sa tibu Anas amihilay miso Rasulullah munto na miya kasi nga taman sa kasawaan sa panahon niyan na Peter Umar ahay Rasulullah tunay minisinga ka na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua katao inuyag wallah si ku hadapan yan. Suisaon natiganahay kadang kuna ko ang karakan sumela limrakan ni pagariakan. Peter wallah anda manay kaku ang kawan. Anto na anda manay ikidi atake pagaring ka. Adad na miyalam mapi miyanggal bakyan kami teman sumapi agal bakyan na pagkasunod si ko surga. Natigan ya Rabbi falyuhmil min awzari. Ya Allah napakipusain kaun sa mga dusa ko. Pakiuton kaun sa mga dusa ko. Qala wa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilbuka. Thumma qala inna dhalika al-yawm ma'dhimun yahtaju an-nasu an yuhmala anhum min awzarihim. May kagura og si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigyan na yung kan na gawii naguiyanan aw man isa na makakikinanglan wantaw uno ni makauto kung andusan yan. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala al-talib nabtirun wallah siku di mankat irfa basaraka fantur fil jinani farafa ra'sahu faqala ya Rab ara madaina min dhahabin wa qusuran min dhahabin mukallalatin bil-lu'lu'i li'ay nabin hada aw li'ay sadiqin hada aw li'ay sahidin hada. Uriyan yan na tigu Rasulullah puron ka so matang ka pangilelen ka sa langit kaan ka maylay so kasurgaan
na inipuro iyan su pangilalinan sa langit aging tadiman kat nakagi ko may puro iyan at tingan hikad ng ko melekan su mga ngada bulawan nagu kusur mga kasar mga turugan bulawan mukalla tembelolo kung mga sandung mga montiya liay nabiyin hada antaon kung mga nabi kiriksaya o liay sadikin hada udina antaon pati isi kiriksaya o liay syahidin hada udina antaon isahid kiriksaya qala hada liman a'ta thaman tigwala giyang kaimeleng kasurgaan na salin sa makabagisi ko bayadian kala ya Rabbi waman yamliku dalik Peter o di man katsang ko to sa katawang mati ka na hikad ng ko na antaon ni makagagon kala anta tamliku na Peter wala sakay makapakaparon sakay pakagunsiun kala bimada na Peter ina anto na kigunsi akan anto na kiyargaon na tiga na biafi ka min akik tiga na so karilaing ka kupagaring ka kala ya Rabbi fa inni kadafautu anhu Peter ina hikad na ko na inilila akan din nanan si kupagariakan kala Allah azza wa jal fakhud biyadi akhika fadkhilhu aljanna Peter wala ako angka so lima upagaring ka abning nadipan katan nasul ka no siya ko kasurgaan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalik ittaqullah wa aslihu dhata bainakum fa inna Allah ta'ala yuslihu bainal muslimin kala kaniwa tigu Rasulullah sallallahu nag-umpian niyo sundulundulan niyo umpian niyo so dino di sasakataan na prela niyo so di niyo di babedaan na prela ikano so di niyo di sasakatan anganin san na prelain ka sigo pagaring ka mata na swalla pagumpiya si iku mga muslim rawal hakim fil mustadrak piano tulay hakim si iku mustadrak ginan kapsis kata o mga tao pankata naman isa sa padiyan sumangwata agus mga loksiran agus sisiringan na napsis kata sumangwata agus mga loksiran agus sisiringan napsis kata siran sa alungan na mawri man isa na nakabnarian يبصرونهم يود المسلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا حتى ينجيه كلا إنها لظى ما يتقوى الله مأكله سران nama pendingan-dingan ubaradusa au baniang bukiraga kisanggar ko siksa sa giyang kutamasa sumangwata iyan upamakwad na mga wataian na mapendingan-ingan yan na ubakang bukiraga siwata ka na asar ka makanaraka siwata ka na di ko makanaraka aloksiran wasahibati huwa akhiya gusto karuman yan na gusto pagan yan asar atiga na makanaraka si karuma ko na asar ka di ko mapusing si kunaraka gusto pagarin yan wafasilati lati tuuwi na gusto langwa ng mga tawa din yan may papaarihan so mga tunganin na may papaarian mamamfil aljamian hatta yunji tumayanji nagusulangon na matagulupa ko lupa sa taman sa makalda sa ging mutasiksa ginan itanto piakawan wa naging kanamasa kamapandingan-dingan utawa banim bukisanggar si ko siksa sa ging kutamasa si wataian pagarinian tunganin yan silingan yan na taman sa makalibre siya ko siksa. Giyuto'y pasasakatan naman isa si ukap na riyan. Si ukap na rin sirin-siringan na. Kauman siringan na nakap na riyan. Uman siringan na nakap na riyan. So kaputulang kasi kulalan. Upaman na po kitong aging utang mga to na piyotol kabad. Na pankatangkairan sa alongan na mawri. O inong ko to pa kao kita aging kuta mga lalan anto na isabab pankatangkairan sa along na mori so sisiringan na psisikata
sabab sa diturugan sabab ko din kadi kapakatatanugas ang kuta music ka napsiskatad na tao sa alungan na mawri ikalakatano so kapakataling matano sa alungan na mawri gin ka na masa napakatindig no Allah so timbangan naguipamgay sa mga kitab nagupakatitetano sa gin ka na sirat may kaysa so Aisha natigena dakartun nara fabakaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaki ya Aisha qalat dakartun nara fabakaitu fahal tadkuruna ahlikum yawm al-qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fi thalath mawatin fala yadhkuru ahadun ahada hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am يثقل وعند الكتب حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره وعند الصراط ميغي سأتيغو أي سأ كيا تدمنغن سو نرقا نميغا قروكا نكيا سودنكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تيغنا أنتون أنان هي أي سيميني قروكا تيغنا كيا تدمنغن سو نرقا ندكو مي para ginawa ko na miyag guraw ka. Katadman niyo sa mga pamilya niyo sa alungan na mawri. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging kay atlo mga darpa na datin agkapikir o uman isa sa katawbo. Paganero naging kutuwa kapakatinga si kutimbangan sa taman sa di katukawan uman isa umiyakakap su timbangan yan anta kami kapanag kasalin sa makakap su timbangan yan nagyuto itoos sa pakanarakaan wallah nasalin sa makapanag su timbangan yan nagyuto itoos sa pakasurgaan wallah فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه فهو في شتى yung katero Allah asan sa tawa makapanad sa timbangan yan na paman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khafat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun suratul Arab so tawa pamakapanad sa timbangan diran na sila may maguntong nasupman sa mga tawa pamakakap sa timbangan diran na silan miyalapis sa mga ginuwiran. Ay tito miyalapis naging kuto miyakakap sa timbangan yan sa alungan na mawri. Miyakakap siya ko mga amalyan. Da miya pag-amalyan na timbangan sa alungan na mawri. Inuman isa na pamamakot sang kaya kapagamal kaan malaamit na butod siya ko timbangan yan sa alungan na mawri. Mati ka sa Quran ka matamat kaging ka na Quran na may kapanapandanan ka tagusi ko timbangan ka pakapiyang kaso paparangayan ka kaso kapiyang paparangayan ay pagkapanapanda timbangan so kapangapadian so kabagay sa lugar na ipagkapanapandanan na timbangan so kapagamal sa kasambayang kapusa kabagay sa zakat langon nagalbak naginan ipagkapanada timbangan na dahil na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami ka makatindig sa timbangan na timbangan sa uman isa na dahil nagkapikir uman isa sa katabu taman sa dining katukuhan mayakapan sa timbangan yan anta ka mayakap na ikadwa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukipamagan ko mga kitab mapapayugan tong sa puro taman sa dining katukuhan o anton ay kikawayang ko kitabihan siya ko kawanan yan naroon yung kakawa kagyuti ituos sa pagkasulinsiran sa surga faamaman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umukra'u kitabiya san sa tawa kabugan sa kitab sa gulalan sa kawanan na makaptakabur kabaya-baya sa mapteruin hey mga tao kanu hey mga tunganekan timu-timu kanu man na bugun yung bati aging kaya kitabakan pakibatian kaman nga kitabakan kami papunoon sa mga malak na mga pipi na wamaman utiya kitabu bisimali fayaqulu ya laytani lam utiya kitabi wa lam adri ma hisabiya na supman so tao kakawayan so liman kitabiyan na diwang na makapasandit sa tiga na
anurakan panaika ko ang kaya kitabakan. Amfi yaminihi amfi simalihi udina aki kau yang ku kitabian na sudiwang yan aw min wara'i dhahri udina ke abrin yan na rarbian na su kitabian na runen kekawasa talikudan na ikatlo na enda sirat sa giyang kutwa katitetan sa giyang kutwa sirat sa sangburagunay pamantaran na sangburagunay takadagun na sangburagunay tundagayron naginan ang kanasirat na paletan san pagawkit sa giyang kanasirat wa minkum illa wariduha dan nasa katur kanubuati ko Allah abadi pagawkit sa giyang kanasirat sa giyang kanak kawalula sa alungan na mawri giyang kay at lususon ame katimbangan sa mga amaluman isa na dahil nagkapikiruman isa sa kataubo dahil nagkapikiran sa kataubo kasabab sa giyang kutwa kaalkian o ino mga di pakapanad sa timbangan yan ang tagapakakap nagugiyang kutwa kipamagansi ko mga kitab na dinyan katawan wanto na kikawain si ko kitabian. Nagugiyang ko ito katititan sa siratan mustaqim. Na mga bangsami, ginan tutultan na makampat sa iko kaphangokom Allah sa pagkukumaan yan sulangwan taman supan sa mga ayam na su adna panganyan na sinidungin suda panganyan na pikisidungon wallah taman sa Amerika mapangukumin sa mga ayam na tiga na baliw kanwa buta baliw kanwa tapi kanu si kulupa kada kasiksaan nyo na tapi kanu si kulupa na mitapi silang si kulupa na mapandingan-dingan o siksaan ayalay tani kung tuturaba hey kadang kunaw bagong gabong baliw pa na kita pi si kulupa na sakatano ang mga manusia ng mga jin na sakatan yung siksaan o din na sakatan yung balasan mo Allah. Mga bangsami, amay kumapasad sa kaphangokom Allah. Na may kasasanggaya sa pagkasulin sa surga, nagupakakanarakaan mo Allah. Na indulog o mga malaikat sa pagkasulin sa surga, nagupamakanarakaan mo Allah. Peter Allah sa Quran, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سورة الزمر. Peter Allah wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Ameka makasasanggiya sa alungan na mawri sa pakasun sa surga na isibay sa pamakasun sa surga. Isibay yung mga malaikat sa pakasun sa surga. Nag-isibay wallah mga malaikat sa pakasun sa naraka, pakalensiran. Na Peter Allah wasiqa alladhina kafaru o idindig yung mga malaikat sa mga kafir. Siya kung narakajanam sa kasilumpok. Makapsilumpok siran na amay ka makumasiran si kung narakajanam. Amay ka makumasiran si kung narakajanam. Na pangalakaan sa mga paito niyan. Na matero o kumikibil si kung naraka ay mga tao kanong. Bada amya kaumar kanong sugu apadra kanong. Pagkabatiran kanu sa mga ayat o kanan yun. Nagumipangal kiran kan waging kaya gawin nyo man to. Bada may kaumar kanu panutol si ku kanarakan karata o kanarakan.
bada mi kaumarkano kabatiran kano sa mga katirukan na niyo. Yinan ni pakaiso mga malaikat. Kalu bala natiro nila na dawari. Niya kaumar kami supumbatya siya mga ayat ukad nami. Na gusto mga tao may pangalakiran kami aging kaya masami. Walakin hakat kalimatul adabi alal kafirin. Ugaid na benar din sukat tiro aso siksa na patut si ko mga kafir. Giyang ko ta mga malaikat na pandig si ko pamakanarakaan na ayap na buntal na ayap kilala kawiran na sa mga buntaliran. Mababariyon sungsiran sa ayap kilala kawiran na sa buntaliran. Miyakang binaanguta sa katuwa araba, hey Rasulullah na piyang masanan ame ka ayap kilala kawiran na sa mga buntaliran. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka di makaparati aswallah miya kagaga sa ayam nilalakawiran si ko dunia na sa mga iran na sa kanyang manipagaga sa ayam nilalakawiran si ko naraka jannam kapugitakiran si ko naraka na sa mga buntaliran. Yuti ni simbago Rasulullah sa ang kota sa katamama na ame ka yuto ni maulola na makaumasyanan si ko mga paito kanaraka na pangalakang kinan na andan ni kailangan siya kung naraka na makasundit siran. So manisa na may katirong kiran na kila dakulo aboba jahannam. Tirong kiran sulkan ulit siya kung mga paitaw naraka jahannam. Tabi sa matwal matakabirin asena amya karatarata adarpa sa mga takabur. Mya karatarata adarpa sa mga takabur. Na may kagiti mo lola na daabakiran pagaraw sumul sigo naraka kung man isa na anta pagaraw sumul sigo naraka jahannam apoy ako makadag sa puro sang kaya dunia na apesop kaliwad-liwad kadadaan sa lalag na prapog ka sa malarapog na ungkon tulod ka dinsuld kagi naraka apoy na panaging kaya kanarakaan. Ginan ikapasan dito mga tao sa naraka. Giyong taki pandulong kiran o mga malaikat kasi ko naraka na datarser ng mga talon aayam ay pandagsi ko masimpit alalan. Dasat datarser ng mga talon aayam ay pandagsi ko masimpit alalan. Giyong utadilan rudikan kang ginta na gyuto datarutua kapag kapanlukiran si ko nakakasalumpog na ayap man ay dulog si ko kasurga na sa mga tao ayap man ay dulog mga malaikat na suka mga tao pamakasunod wala sa surga Peter Allah sika alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara idulog su mga alay parateya idulog su pamakasunod si ko surga siya ko kasurgaan sa kasalumpok mambu. Naging gutwa masuswairan na pakaibaratan sila sa kukuda at tatanos sa kukuda aging utakapsungidan siya ko kasurgaan. Taman sa aming makataling masilan siya ko surga na teroong kiran o mga teroong kiran o kumikibil siya ko surga salamun alaikum so kalilintad na ser kanu teptun neguntong kanu tseng kanu may kapia-pia padkhuluha khalidin sul kanurun sa tatap kanurun sa diyon wa qalu alhamdulillah natalun dan alhamdulillah alladhi sadaqana wa'da asut tumanang kami niyan sa kapasadan mauratan al-ardan latin natabu alladhi wa uratan al-ardan wa awrathan al-ardan natabu min al-jannah piyakiwarisan nilang kami surga mapi at tilagad mapi adar pa ang mga tao aming gagalbag ginan so mga tao pamakasunod sa surga gusto pamakanaragan sa naraka na idulog silan taman sa aming so pamakanaraka na daabon pakaro sumud na terun wala khuduhu fagulu kuan yung mga malaikat nagunyo patunga tumal jahim masallu urian yan
na si inyo itugun si iku pagiyawa si iku naraka jahem tuma fi silsatin daruha fi sabuna diraan faslukum urian yan na kalantangan ninyo si iku putaw si iku naraka rantay ninyo si iku putaw sa naraka silsila patong si iku naraka aya katas yan na 70 hasta katas yan na gundirun patungan kas kanyan na din yung paparatian so Allah mapuro nagupsing ka niyan so kapamagan si kung mga miskin da makapamagian si arwar si kung mga baradusa di ko Allah yanan sabab amay ka gyutod ni masoyan na pasasandita o manisa sa aya paganaya kasanditan utaw na di ginawa niyan ka amay ka sangka ano tao so may pasadian ay minisulat ang mga malaikat na pseksi anu lima aging gaya ginunan pseksi anu mata pseksi anu ngari pseksi anu lima aginunan sa taman sa amay ka seksi andiran aginawiran pandita naman isa suginunan sa ptero andiran na شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء pero ndiran si ko mga lawas na ino kami no ibseksi pero mga lawas apya katero kami wala asume katero kulang wanta manasay na ginan ipaganay panditan o panditan utaw ginaw niyan at ganito kami no ibseksi ikadu panditan utaw na susaitan na ptero no saitan لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم dia kuni watigu setan di panditi aya panditi niyo na so ginawa ni wama anabi musahum kadikan skanu katabangan nagudiyo ko naman katabangan yuto ikadu panditan utawa diyan kaya so setan na aya panditan manusia na ikatalawa panditan utaw na so ginawa inen yan na inwa ko kimi daga sabab nga yawa lata laitan lam atakat fulan khalila ay ubaw ko budama ko aginawa kan si fulan kas kanya ni mi kadadagrakan si ko tadum ko oriano kaya dadaga kaya oriano kaya pakataling manyandakan na susaitan si ko manusia na makaduratan ginan ipanditan umanisa panditan yan so ginan inwa ko da makasumbayang inwa ko dan mi dadaga sabab perka na gyuto panditan utaw so ginawa inin na ay mala kasinditan rin na sumanguluan niran yawma tuqallabu ujuhum fin nar yaquluna ya walatana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'fayn min al'adab wa la'anhum la'nan kabira amay kamaylay mga tao sudatuiran na tigiran inu kamid na kimiyadadaka sa baperkano na haykad na nami naging kaya mga datu ami na bugan ka kiran so dua siksa takapang ka so siksa kiran nagupmur ka ang kasiyan sa diyon sa pakataman ginan ikululaap so kapanditi o mga tao sa ikong mga luandiran na tunga na yung matas at tutultan sa ging kaya kaphangokom wala gusto kapakasudo mga tao sa surga na suditan sa di ka pamikiran na malaatan to aking ganyan si kumaginawa tanong. So di tanong di ka pamikiran na ako surga. Aging kaya kasurgaan na aya minus imbagay wala si ko kasurgaan naman isa na makasapulo mata kapasudo niya agus sumadan mo. Gina ni minus kasurgaan na makasapulo mata kapasudo niya na agus sumadan mo. Ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiru Allah idhab fadkhul al-jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa ashrata amthaliha fa kana yaqul dhalika adna ahlul jannati manzilatan muttafaqun alayhi
terun wallah si ko muri-purid na pakasud sa ko surga. Asud ka ko surga, kamapambagian ka si ko kasurgaan, suisenu dunia na makasapul matakap sa dunia, na ginan minus mapambagian ka, nagyuto at igu rasulay minus adar pa si ko kasurga na makasapul matakap sa dunia na gusumadan mo. Ginan din ka di pamikir na kagin kaya upama ko barkad bagan na Lanao del Sur, kapaarkad sa Lanao del Sur, barkad bagan na Pilipinas, barkad bagan na dunia, nasasati man na dunia, na malong ka man pamimikir na may ka makasud ka sa surga, ay minus abagian ka ko kasurgaan, na makasapulo matakap sa surga, andangan tegu kapipi ginawa. Na sopan so kapipi ginawa, babaya sa kakan, babaya sa kainom, babaya sa kang babungunan sa walay. Langon na kababayan na suwalla, su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikaturuin natin na inna rajula min ahli al-jannati la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wal jima'i wa sahwa rawahu darimi fi sunan wa sahahu al-albani. Gingga hadith na hadith ay sahih. Mata natin Rasulullah umani makasul sa surga. So saka to mama apad ko tao ko surga nambagan sa magatos abager, magatos ababaya, magatos abager uda taros saka to mama. Magatos abager si ko kakan, magatos abager si ko kainom, magatos abager si ko ang babangunan sa walay, magatos abager kulang wanap kababayan. Api aginambu ditan di pamikin na ay inibigir katanu wallah, babaya sa kakan, babaya sa kainom, babaya sa langan taman, saging kaya dunia na sasatiman, babaya inibigir katanu wallah. Na ay dapat yung amika matakap magatos, babaya inibigir ka wallah. Ini pakai sa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila ya Rasulullah, anufdi ila nisaina fil jannah kama nufdi ilayhinna fil dunya. قال والله نفس محمد بيدي إن الرجل لا يفدي في الغداة الواحدة إلى 100 أذراء رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني. جنجا حديثنا صحيح. Peter Rasulullah ini pakai ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Rasulullah, kaubayami su mga karumami sa dunia. Na datar na nakapkubay mikiran si isa alongan na mawri, amika makamakami sa alongan na mawri. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladi nafsi Muhammadin biyadi, waladi nafsu Muhammadin biyadi. Pisasapa ako at iku Rasulullah siya ko, tumatangan ko ginawa ko. Kamataan na susaka tao amama na ay kubay niyan sa kasurgaan na magatos ababay siya ko mababas sa alungan. Mga raga pan, adra mga raga, andin ni kaubayan ko na mibali panaraga. Giyutoy, inipakay sa ko Rasulullah, tigil na, Rasulullah na, sumanga karuma, minapkubay misiran, na makasul kami sa surga, kubay mi sa mga babero na tigo Rasulullah, umani sa kataw na magatos, kubay niyan, midadari sa kasurgan, sa mga babay sa kasurgan, ang mga ragapan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sa kasurgan na miyaaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiya na mayadkhul jannati yan'amu wala yab'ath la tabla thiyabuhu wala yufna shababuhu. Salin sa makasul sa surga na pakadaya na dikerasay. Dikarunot sunditan niyan, gudikada sukamudan niyan. Salin sa makasul sa surga na pakadayaon, dayaan yan sudayaan, diyon makapambuko, dahil nakarasayanon siya ko kasurgaan. Ditan ron di pamikiran amika makasul sa surga, so pakasul sa surga, na terun wala hay mga tao siya ko kasurgaan, na elenyo manaya, hay mga tao siya ko narakaan na elenyo manaya, na sumbaliin wala so kapatay. Sumbaliin wala so kapatay sa mitiman so kapatay. Tawag diyan sa mga tao sa surga,
ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nar la maut. Hay mga tao si kasurga na dead na kapatay sa dayon sa dayon. Hay mga tao si kanarakaan na dead na kapatay sa dayon na makapaguman sa babaya. Siya ko mga tao sa surga na makapaguman sa kambuko. Siya ko mga tao si kanarakaan. Ginan iso mga tao si kasurgaan na guti pamtunat na kamanawla suray kambing. Dead na taguan siya ko kapipi ginawa sa surga na amay kaditan di pamikiran sa mga tao si kanarakaan na tanto mambu amargan na di pamikiran kaaya minus ikanarakan inna ahwala ahli nari adaban rajulun munta'ilun bina'alaini minan nar yaghli minhuma dimaguhu. Mataan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay minus kasiksaan ko naraka nasutawa pakatatalumpaan sa bala apoy pendidi autakyan pendidi aging autakyan nagina ni minus ikanarakaan ay bu amasa kami naging kutwa inian pakatatalumpaan sa apoy na pendidi aging autakyan rawahu Ahmad. Naging kan na apoy sa naraka jahannam, naging ka apoy tanong si saging ka dunia na may kay tuto na apoy. Kaya pito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. So apoy niyo na sagintas ko 70 gintas ko naraka jahannam. 70 gintas ko naraka jahannam. Apoy si ko narakan sa sagintas ay sa sapadeng. Sa saginta sa iapo yung nisamper tanong si ko dunia na makumatan sa alungan mo na pambaliw siya na 70 abaliw siya 70 gintas abaliw siya ko apo siya ko saging kay dunia naging ko ta apoy ro na apian kan sumong na kumanggaon so siksa ko naraka na rupa wallah tingin lahum min fawqihim dulan min nar wa min tahtihim dulan dhalika yukhawifu Allah min abadihi ya ibadi fattaqun. Mapambagian din ko kapuruan nilan sumilapi-lapis akadaga apoy nagusi ko kababaan nilan sumilapi-lapis ka apoy guti pamtuan sa babapuro kapuruan kababaan na palaid na apoy na giatigu wallah na di ipangalak wallah si kung mangarip na mangarip na natigu wallah nakalak na ko niyo. So sa alungan na mo rin na din nakapateron walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamut wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur. So siya nung ito may mangkir na mapambagi rin naging mutaapoy disiran tinggasan kami kuwan na may matay siran na di kiraman peluagan so kasiksaan yan na gina ni imbalas wallah si kulangwan ang mga mitatangkir di kiram peluagan na di siraman pematay ka amay ka mamatay siran na may pematay siran kadyan siyan sa siksa na tawagan nilang sumalik hay malik malaikat naman liyakti alayna rabbuk pakiimateng kami nukanan ka pakiimateng kami kanan ka na yuto'y patiroon na kambuko kasendit sa dayon so tawa minus ikanarakaan apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na patiroon wallah yaqulu Allah tabarak wa ta'ala li ihwani ahli nar adaban law kanat laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am rawahu Muslim. Patiroon wallah siku minus ikasiksaan siku naraka upama kumaka paarka sa dunia rakadin sa dunia na ipagaon ka to sa ginawang kasang kasiksaan ipagaon ka aging kutua dunia nagusumadan mo sa aging kasiksaan isimbagi natin na uway ya Allah ipagaon na kan si kasiksaan giya panaging kutua salungan sa alungan na mawri na kanabagin kaya
gawii tanu siya mapambilang wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun saben-saben narati wala aso salungan si kukadan ka na isinu sanggi buragunay pamagitungon ginan ni sabab sa katano mga ripno Allah na ikalagtano su Allah o ba tanong makasul si naraka sa editano di pangin si Allah na makasultan si kasurgaan ginan ipianutul tanu kataling mantano si kukubur tanu katiling mantano sa alungan na mawri na umanisa na pananggila umanisa na panabnar magamal mala may pundo niya na amal makapanso timbangan yan. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kiibu subang sani wa si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. From